Marie Mabura, yes. Dr. Kaswiti, the last one this year. Na ndetumwendete muno. No riu Dr. Kaswiti ararugamire na turufe na muthoni. Korea Guinness Book of Records. World Records. Nĩ mũingĩru Korea. Na araragia ruga cio. Kwaria Guinness Book of Records. Ona arĩa maramakia ti arĩa mararagia gĩthũngũ. Aitu a Murima muno Nyeri hasiri irari Nyeri Nyandarua Murima arĩa maratipaga na Gikuyu ni mararutire wira mwega na Guinness Book of Records ni maracokagia ni marariprayaga tukarigwo kare itumbi kana murigo kana the don kai maranyita haria ndironire tutanathi wega tondu na nyu ni munjira haria ithathi uru wa haria wahitia tugakwira ta riu jeshi ngitura nayo Nyeri ni iranjira we maitu na maitu rimwe ni uthioga tuhuka riu ndugatuhuke riu maitu kaithu tugatuhuka on your behalf riu maitu ndari tuhukaga na ni ndamwira muthi mwaka ucio ungi wothe mutikaigwe kundu nduhukite 2026 no moigwa ndatinde kwa ndaikio karamuga kituhuka on behalf tondu rimwe kiria mugaturuira ni marandikire nyo marandikaga ona ndocio mangithi mataipu Google no imagine andu a Murima marathire haria icikimi cini citu cia nyumba maretana nginya makagari ni uthiru ndo makithitho cio in fact ni ona ndiraconkire ndiramba kurora mundu ucio wetana uguo ndiraigura profile yake is a student at JKUAT yes na mundu serious ginya profile yake naona kana mundu very serious no kundu migai ni ukona uyu ti serious kana ngirahitha profile yake acio matiralo ni mundu urakuonia ginya urikaga you know yes. a serious person corporate ex student wa JKUAT yes arathira aria na yenya na type ndeciria ni aria marataipaga Friday utuku no Thursday manywe tondu kwari na jamhuri thiguku unaita Guinness World Record wasungu unawauta ile kitu ya Kioboyo inaitwa Nye Festival. Mungu wangu mimi nikashindwa Mungu. Hawa wasikilizaji ndio walifanya tukashindana mpaka female representative of the year hawa wameenda Ulaya kwa vidu wewe sisi uliona kwa vidude ya mtambo yes wakatype wewe Nye Festival how no na wana reply wanasema sawa hawa wanasema hapana not today is not Nye Festival hata hizi mnataka tuzitambue kama Guinness ona kabore oraigete tiga inyenyenyenye ni tukurenga muti una ture murehere mwana makoga i muti karenge waenda pale a whole listener you take your phone this show is and listeners and online here in Kenya is for adults you type not even a woman a male yes and you say you ukamataga ikaumira in blue inaona ni ama wametag Guinness World Record mwe nyinyi ni watu Nye Festival. Oh my God, I was like, oh Jesus Christ, oh I will not be associated with this. I don't represent this one. No. This is not my listener. I am super gasted. I am disgusted. I am terrible rusted. I cannot believe it. That cannot come from Murima. Ikogana etwahutia mote twekero haria. Nyinyi. Na netwa break record na gutire. Ndirakeurire screenshot eno. Ona niguconoka ndiraconokire gwikira nigwiro ni ndira insight bado marumane. Nyinyi aratag at Guinness World Record ni watu Nye Festival. My God. Oh, nikatika niwehia wito munenema tigwa twaragia nikatika ngeli ya nyanye nyonyo nye tutaki nye we marathi makauga oh no Lord let us get the records right kindly